cya gatatu Ubudage, cya kane Ubuyapani, cya gatanu Ubuhinde. Bivuze ngo Ubuhinde bwo bufite amahirwe menshi yo kuba bwaca ku Badage, bukaba bwanaca no kuba Ubuyapani ubukungu, kuko ni igihugu kitanga icyizere bitewe n'ukuntu cyagiye gishora imari ahantu henshi hatandukanye mu bene igihugu bacyo, kandi mwibuke ko ari n'igihugu cya mbere ku isi bayiguraga nibura ivuye mu Burusiya yaciye mu Buhinde ikagera mu Burayi. Bivuze ngo ni ikibazo gishobora ni ingaruka zishobora kugera ku Burayi bigatuma Uburayi busubira inyuma. Ati burasubira inyuma bati barimo barashaka nkaho bashaka kubalansinga ubukungu bw'Ubushinwa kugira ngo bukomeze kuzamuka, nibura buhagarara aho bugereye. Byaba byiza bukaba bwamanuka ariko ntibukomeze kuzamuka utazafata Amerika mu bukungu. Abavandimwe umunsi ku munsi mudahwema tugaragaza ko ibyo dukora bikurikira umunsi ku munsi kandi feedback nziza, kandi natumutima gukomeza gukora twita ku byo tugomba kubagezaho kandi ku gihe. Nabashimiye. Uyu munsi tugiye kwerekeza ku makimbirane arimo arabera hano muri Aziya hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Twongeye tunabihuze n'umuryango bakubiye babamo bacyane Abahinde baba mu muryango wa BRICS Plus, ni umuryango w'ubukungu uhuriyemo ibihugu abantu mbere ku bihugu by'abafondateri, harimo Ubuhinde, Uburusiya, Ubushinwa, Brazil n'igihugu cya South Africa. Ibindi byo byaje biza mu nyuma. Uyu muryango ugamije kuzamura ubukungu bw'ibihugu muri rusange, kongeraho n'ibyawujoyininze mu gihe gito gishize bigiyemo. Ariko aha tugiye kuganira tubihuza n'ikibazo kirimo kirabera hariya hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Ku batabizi harimo n'agace tubukomozaho bita Kashmir, n'ubutaka buri hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Wenda tubanza duce mu ncamake gatoya, wenda butinde cyane ngo bajye cyane ntandukire. Tugiye kubanza turebe ubundi Pakistan n'Ubuhinde barapiki y'izina. Ibi bihugu byahoze ari igihugu kimwe, Ubuhinde, Pakistan na Bangladesh byahoze ari igihugu kimwe mbere k'Abongereza baza bitandukanye. Iki gihugu cya Pakistan n'Ubuhinde nicyo kigiye komozaho, Bangladesh aho tuyirengagije. Mu minsi ishize hari abakerarugendo b'Abahinde bari baje gusura Ubuhinde, uruhande rujya kwegera Kashmir, aho hari muri zone igenzurwa n'Ubuhinde. Haza kuza ibyihebe cyangwa se umutwe uhitana abaturage b'abakerarugendo bari baje gusura Ubuhinde. Amakimbirane amavutsa atyo, ariko n'ubundi amakimbirane yo amaze igihe bapfa ubutaka bwa Kashmir. Wenda aho tuzabiganiraho ikindi gihe, ariko reka duhuze birimo birabera muri India na Pakistan. Abavandimwe umunsi ku munsi mudahwema tugaragaza ko ibyo dukora bikurikira umunsi ku munsi kandi feedback nziza, kandi natumutima gukomeza gukora twita ku byo tugomba kubagezaho kandi ku gihe. Nabashimiye. Uyu munsi tugiye kwerekeza ku makimbirane arimo arabera hano muri Aziya hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Twongeye tunabihuze n'umuryango bakubiye babamo bacyane Abahinde baba mu muryango wa BRICS Plus, ni umuryango w'ubukungu uhuriyemo ibihugu abantu mbere ku bihugu by'abafondateri, harimo Ubuhinde, Uburusiya, Ubushinwa, Brazil n'igihugu cya South Africa. Ibindi byo byaje biza mu nyuma.
uyu muryango ugamije kuzamura ubukungu bw'ibihugu muri rusange, kongeraho n'ibyawujoyininze igihe gito gishize bigiyemo. Ariko aha tugiye kuganira tubihuza n'ikibazo kirimo kirabera hariya hagati ya Pakistan n'Ubuhinde. Ku batabizi harimo n'agace turi bukomozaho bita Kashmir, n'ubutaka buri hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Wenda tubanza duce mu ncamake gatoya, wenda butinde cyane ngo njye cyane ntandukire. Tugiye kubanza turebe ubundi Pakistan n'Ubuhinde barapfa iki. Ibi bihugu byahoze ari igihugu kimwe, Ubuhinde, Pakistan na Bangladesh byahoze ari igihugu kimwe mbere k'Abongereza baza bitandukanye. Iki gihugu cya Pakistan n'Ubuhinde cyo cyo komozaho Bangladesh aho tuyirengagije. Mu minsi ishize hari abakerarugendo b'Abahinde bari baje gusura Ubuhinde, uruhande rujya kwegera Kashmir, aho hari muri zone igenzurwa n'Ubuhinde. Aza kuza ibyihebe cyangwa se umutwe bitana abaturage b'abakerarugendo bari baje gusura Ubuhinde. Amakimbirane amavutsa atyo, ariko n'ubundi amakimbirane yo amaze igihe bapfa ubutaka bwa Kashmir. Wenda aho tuzabiganiraho ikindi gihe, ariko reka duhuze birimo birabera muri India na Pakistan. Ariko cyane cyane turibanda ku bukungu cyane kurusha uko twibanda ku gisirikare. Wenda ikiganiro kizakurikira tuzibanda ku gisirikare kugira ngo wenda dukore ibintu bihuye bitavangavanze, kuko biba byiza iyo umuntu akurikira uruhande rumwe kugira ngo yumve imbaraga za buri kiganiro. Ubu tugiye kubaganira ku kijyanye n'ubukungu cyane n'ingaruka zishobora guteza muri aya makimbirane arimo arabera muri Pakistan n'Ubuhinde. Ariya muri Pakistan n'Ubuhinde ubu tuvugana ubu bari mu ntambara pe, igihugu kimwe kirarasa ikindi cy'igisubizo. Ariko none ikibazo kigiye kuzabaho hara mu Buhinde, urabizi ko Ubuhinde buri mu majyepfo ya Pakistan, kandi n'igihugu gikora ku nyanja gahana n'inyanja y'Abarabu. Inyanja y'Ubuhinde nyirizina gifite n'ubushobozi bwo kugera no ku nyanja y'Umutuku. Bivuze ngo gifite n'ubushobozi bwo kuba cyakegera Afurika mu buhahirane nta zindi mbogamizi zibayeho. Ubuhinde bushobora kuba bahura n'ikibazo gikomeye cy'ubukungu cyane, kikaba cyanasubira n'inyuma, kuko ubu tuvugana ubu igihugu cy'Ubuhinde kiri ku mwanya wa 5 n'ubwo bifite ubukungu bumeze neza. Akaba n'igihugu cyatangaga icyizere ko gishobora kuba cyanaza n'imbere kikaza mu bihugu 4 bya mbere bifite ubukungu bumeze neza. Babizi neza ko igihugu cya mbere Amerika, cya kabiri Ubushinwa, cya gatatu Ubudage, cya kane Ubuyapani, cya gatanu Ubuhinde. Bivuze ngo Ubuhinde bwo bufite amahirwe menshi yo kuba bwaca ku Badage, bukaba bwanaca no ku Buyapani ubukungu, kuko ni igihugu kitanga icyizere bitewe n'ukuntu cyagiye gishora imari ahantu henshi hatandukanye mu bene igihugu bacyo. Kandi mwibuke ko ari n'igihugu cya mbere ku isi gifite n'abaturage benshi, kikaba igihugu cya kane mu bihugu bifite ubutaka bunini. Numva ni ikintu gikomeye. Kikaba igihugu gikora ku nyanja, ubutaka bunini cyane. Bivuze ngo ni igihugu kitakumirwa ku buryo bworoshye, strategique. Kugera mu Burayi biroroshye muri bw'ubuhahirane, kujya muri Afurika biroroshye muri bw'ubuhahirane, kujya muri Aziya hose biroroshye. Kikaba ari n'igihugu kiri mu burasirazuba, kiri mu burengerazuba bwa Aziya. Mu majyaruguru y'aho nabivuze ko ari igihugu cya Pakistan iruhande imbere. Bivuze ngo hari ibintu byinshi byavaga mu Buhinde
bijya muri Pakistan, cyane cyane ku kintu kijyanye n'amazi y'imigezi, cyane cyane amazi y'umugezi menshi yavaga mu Buhinde ajya muri Pakistan. Baramutse bakomeje kujyana amakimbirane, abanya Pakistan bashobora guhura n'ikibazo cyane cy'ubukungu, ugasanga basubiye inyuma cyane. N'Ubuhinde nabwo ntibwasigara, nabwo bwasigara inyuma, kuko nabo hari inyungu bahahurizagamo, kwakira amazi Ubuhinde bukayigomwa, ariko nabo bakagishyira ikiguzi babaho nk'abaturanyi n'abavandimwe, nubwo batandukanyijwe n'abo Bongereza, hari ikintu kinini cyari kibahuje. Noneho twigarukiye ku bijyanye n'ubukungu, tugarutse ku bukungu, urabona muri iyi minsi hari umuryango wa BRICS Plus. Iriya BRICS Plus ni ubukungu buteye imbere cyane, kuko bihari hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo cy'umutungo w'isi yose, ubarizwa hariya hose muri iriya BRICS. Urebye nka Brazil, amafaranga ikora muri BRICS, kongeraho Ubushinwa, kongeraho Ubuhinde, kongeraho Uburusiya, ni imbaraga ziteye ubwoba. Kuko ni ibihugu by'ibihangane, byiza kuba ibihugu bigari mu bunini, ni ibihugu binini, ibihugu byose bikora ku nyanja, ibyo byose biri muri BRICS. Ni n'ibihugu byoroshye guhahirana, kuko nta gihugu cyakumira ikindi aho. Ikindi cya kabiri, Ubuhinde ni igihugu gifitemo ubukungu gikora muri BRICS bwinshi. Urabizi neza ko tugarutse gato mu ntambara gato irimo irabera muri Ukraine, ni igihugu cyahaga gaze na peteroli nyinshi bakoraga mu Burusiya, bajya kwigurisha mu bihugu byo mu Burayi. Mu gihe Uburayi butabasha kugura gaze ivuye mu Burusiya, bayiguraga nibura ivuye mu Burusiya yaciye mu Buhinde ikajya mu Burayi. Bivuze ngo ni ikibazo ni ingaruka zishobora kugera ku Burayi, bigatuma Uburayi busubira inyuma. Ati burasubira inyuma bati? Abanyaburayi benshi baguraga ibintu byinshi mu Buhinde, amabuye y'agaciro hari menshi yavagayo, hari peteroli, hari na gaze yavagayo. Akaba ni n'abantu babaga bari n'abakozi. Abanyaburayi benshi buriya ufate nko ku Badage, kubera ko muri bagenda bitandukanye n'isoko ry'Abashinwa cyane, ndetse n'Abanyamerika, ugasanga bose ibintu byinshi byakorwaga bivuye mu Buhinde bikerekezwa mu Burayi. Mu gihe barimo bashaka gufunga isoko ry'Abashinwa, kubera ko nabo barimo barazamura ubukungu, bashaka ikindi gihugu nibura gishoboye kuba cyakorera kuri make, kikaba cyabohereza kugira ngo bagabanye ubukungu bw'Abashinwa. Kuko ubukungu bw'Abashinwa ubu tuvugana ubu nicyo gihugu cya kabiri nyuma ya Amerika mu kuba gifite amafaranga. Tuvugana ubu Ubushinwa bufite bufite tiriyari 19 n'imisago, mu gihe Ubuhinde bufite tiriyari 4 n'imisago. Bivuze ngo barimo barasa nkaho bashaka kubalansinga ubukungu bw'Ubushinwa, kugira ngo bukomeze kuzamuka, nibura buhagararaho bugere. Byaba byiza bukaba bwamanuka, ariko bukomeze kuzamuka, utazafata Amerika mu bukungu, kuko Amerika ubu ifite tiriyari zirenga 30 mu mafaranga. Bivuze ngo ayo mafaranga yonyine Amerika ifite ni menshi. Ntabwo igihugu rero ishaka ko hari igihugu kiba cyayicaho cyangwa se cyayegera mu ngengo y'imari. Bivuze ngo imbaraga nyinshi bari baziteze hehe? Ku Buhinde, bukorane n'Uburayi, bukorane na Amerika, ntabe ibihugu birimo by'Aboccident. Nanone ikindi kintu tugarutse kuri cya gihugu cy'Ubuhinde, hari ibintu byinshi cyazanaga muri Afurika cyatumaga bizamura ubukungu. Bindi bakomeza kuguma mu ntambara, bazashituka andi masoko bagiye gutakaza. Dufate nk'urugero, hari ibihugu biba bikizamuka ubukungu nabo bishaka kwiyubaka, cyane cyane nk'ibi biri mu majyepfo ya Aziya, nk'ibihugu bya Singapore, bya Malaysia, Indonesia, za Turkiya, nazo zacyafite isoko hano muri Afurika. Bishobora guhita byafekta igihugu cy'Ubuhinde kigasubira inyuma, kigatakaza isoko. Urabizi ku bintu biri mekanike cyane, n'abantu bateye imbere cyane ubucuruzi cyane. Urabizi Pakistan ni abantu bateye imbere cyane mu bijyanye
no exporting ibintu by'ibiribwa cyane n'intwaro kandi ibintu bakungahayeho cyane. Bivuze ngo amasoko yose yahita apfa, rya soko ry'intwaro babonaga bishobora kutabiha motivation abashinwa gucuruza cyane ku mugabane wa Afurika cyane. Pakistan bacuruzaga intwaro nyinshi cyane ku mugabane wa Afurika no muri Aziya n'ibihugu bike cyane byo muri Aziya. Wagaruka ku Buhinde nanone tujya tukora impande zombi, wagaruka ku Buhinde ugasanga n'igihugu cyacuruzaga ibikoresho biri mekanike cyane, ariko kongeraho no kuba yakoraga spare part menshi yaba y'imodoka, y'amamoto. Urabizi hano mu Rwanda mufite moto nyinshi kandi nyinshi zishobora neza ko nyinshi zakozwe n'Abahinde. Abazitwara barabindusha cyane kubimenya. Akongeraho ko kuri igihugu cy'Ubuhinde n'igihugu gisa nkaho cyari kirinze inyanja yabo y'Ubuhinde, kuba yakirinda ko hanyuramo ibyihebe cyane cyane iyo hakorwa ubucuruzi, baharindaga umutekano ukomeye cyane. Bishobora kuba wahugira mu ntambara ugasanga ibyihebe bifatira inyanja y'Ubuhinde, bwa bucuruzi bwose bwaberagamo. Yaba Abanyaburayi hanyuraga ibicuruzwa, murabizi ko Abanyaburayi benshi banyuzaga ibicuruzwa byabo biva mu burasirazuba bwo hagati bijya mu Burayi, ariko byakoreshaga n'inyanja y'Abahinde kugira ngo bigere mu Burayi. Ugasanga nanone bise bigira ingaruka kuri ba Banyaburayi, ibyihebe biriyongereyemo, bigatuma n'Abanyafurika twabonaga ibintu bivuye mu Buhinde bivuye mu nyanja y'Abashinwa nabyo bibaye ikibazo. Urumva bafashe igice cy'Ubuhinde, na inyanja y'Ubuhinde ntabwo y'Abashinwa ntayasigara. Ni ibintu byangiza ubukungu muri rusange. Tukongeraho ko noneho ko muri BRICS mwibuke ko harimo n'igihugu cya Iran, kandi igihugu cya Iran nacyo gihanganye na Israel, kandi murabizi Israel nayo iri mu ntambara muri Palestine, bakaba muri Liban, bakaba muri Syria. Bivuze ngo hari ahantu hari izindi imbaraga zihari, hari imbaraga zihari za gisirikare nazo zitoroshye. Abizi Abahouthis bamaze iminsi bahanganye n'Abanyamerika, ndabwara muri Yemen. Urabizi hariya muri Iran hari igihugu cyayo kiri mu majyaruguru yayo cya Syria bahana imipaka. Hari igihugu cya Kuwait kiri mu burengerazuba bwa Iran ishyira mu majyaruguru. Murabizi hari ikigobe cya Iran gihari. Aho hose byahita byoroha ko Amerika ihagiriye izindi imbaraga ziri hejuru cyane, bigatuma Iran isenyuka ku buryo bworoshye, kandi Iran isenyutse biba bisobanuye ko hasenyutse ubukungu bwa BRICS. Murabizi hari igihugu cy'Ubushinwa byegeranye naho hariya gihana imbibi n'Abahinde. Murabizi ko nabo hari ubutaka bwinshi, hari ahantu bakunda kugirana ikibazo ku mipaka bakajya bakozanyaho. Murabizi neza ko ku ruhande mu majyepfo y'Ubushinwa haza ikirwa bita Taiwan. Ni igihugu gifite kilometero kare 33 n'imisago. Icyo kirwa murabizi ko kitumva, Abanya-Taiwan batumvikana n'Abashinwa, byakoroha ko Amerika ihashinga ibirindiro muri iriya zone barimo, fashe mu burasirazuba bwo hagati kugaruka mu burengerazuba bwa Aziya. Byatuma Amerika yashinga imbaraga nyinshi cyane, bigatuma ihagenzura ku buryo bworoshye, noneho ubwa bukungu bwabo ugasanga bwose igiye kubugenzura, bikaba byanagorana ko bakomeza kuzamuka mu bukungu. Kandi twibuke nanone kuri Pakistan n'Ubuhinde, ni ibihugu byose bitunze intwaro za kirimbuzi. Bivuze ngo intwaro za kirimbuzi batunze ziteye inkeke, kuko ni abantu bafite ibitwaro bya kirimbuzi byo kwegerana mu mibare. Bose bafite ibitwaro bya kirimbuzi biri munsi, byose hamwe byiteranyije ibitwaro birenze ubwabyo 300, birasatira hafi muri 400. Ibitwaro bijya gusatira 400, ariko ibiri active biteguye kuba bakoresha ubwabyo ni ibitwaro bigera kuri 200.
ngaho reba nawe bya bihugu biramutse bikozanyijeho bikarasana. Nubwo Pakistan ari igihugu gitoya, Ubuhinde bukaba igihugu kinini, ariko n'ibitwaro bijya kwegerana, bifite intwaro za kirimbuzi zijya kwegerana. Bivuze ngo baramutse birangaho ko bakoresha intwaro za kirimbuzi, iriya zone ya Aziya yose yarimbuka. Abashinwa, Abanyapakistan, Afghanistan, Tajikistan, bya bihugu byose bituranye n'ibihugu by'Ubuhinde na Pakistan, bose bahita babigenderamo. Igihugu cyo byatse bisenyuka ku buryo bworoshye. Twibuka ko n'Ubuhinde bw'abo abaturage bafite ni abaturage benshi, igihugu gifite abaturage benshi ku isi, cyo cya mbere gifite miliyari 1,400,000 n'isaha, bamaze no guca ku Bashinwa. Bivuze ngo bari twari babiteranye hagati yabo, harimbuka umubare munini cyane, yahita bizamura ikibazo cy'ubukungu giteye ubwoba kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Hatabaho guhunga, bamwe bahungira mu Burayi, abandi bahungira muri Afurika. Mwibuke ko Afurika ubwabo, abaturage bagize Afurika ubwabo, abaturage bamaze kugera muri miliyari 1,300,000 z'abaturage. Bivuze ngo Abahinde baturusha ubwinshi. Reba izo mpunzi zaramutse zije muri Afurika, dufate nk'urugero ruto rworoshye, Afurika yakira nibura impunzi zigera muri 400,000 z'Abahinde bahunze gusa. Urebe ikibazo cyose kibaho, urebe ibibazo biri muri Afurika by'ubukungu bitameze neza, urebe ko Afurika ifite ibihugu byinshi bidafite akazi bikora, ndavuga inganda zaza muri bihugu byabo, bitari bibazo ikibazo cyose kivuga ko kiba kimeze. Kandi none akaba ari n'isoko tutari tunafite, tukaba tugiye guhita dutakaza ako kanya. Kugira ngo tuzi ibice cy'uho bisa nk'aho byaruhanye. Hari n'abahungiye mu Bushinwa, hari byinshi iriya zone yo mu nyanja yose yahita izamo ikibazo gikomeye. Kandi murabizi neza ko Pakistan ni igihugu gihabwa inzira mu buhahirane. Kugira Pakistan ibone inzira kugira ngo ijye gucuruza ibicuruzwa byabo, bagomba gusaba uburenganzira Ubuhinde. Bivuze ngo Abahinde, Abanyapakistan, ubucuruzi bwavaga bwose busa nk'aho bwahita buhagarara. Tugarutse ku ntambara gatoya y'irimo irabera muri Israel na kiriya gihugu cya Palestine kongeraho na muri Syria, nubwo ubwaho umutekano warabuze w'ibicuruzwa. Bivuze ngo nta bicuruzwa byatambuka bijya mu Burayi cyangwa se bijya muri Amerika biciye uriya muhora wegera ihari Iran, kuko Abahutisi bahita bagira bate, bahita barasa ayo mato yabo, ntabwo bemeye kubihanyuza. Bivuze ngo rero hiyongera iriya ntambara ubwayo ni ikintu gikomeye cyane, cyahita gituma ubukungu bwose bwo muri Aziya butabuhungabana, kongera n'ubwo mu Burayi. Tugarutse muri BRICS, iriya zone ya BRICS yose, iriya bloc yose, ubukungu bwabo bwahita busubira inyuma, ugasanga Union Européenne ubukungu bwabo bwise buyicaho, kandi ari igihugu cyari kimaze gutambuka Union Européenne. Yatuma G20 ibasha gukontorora neza isi no ku buryo bworoshye, bigatuma na Afurika ubwayo twashaka ubwigenge bivaho. Kuko niba hasenyutse Ubuhinde, kandi yari umumambure ukomeye cyane, iri mu mamambure 5 bafite imbaraga, bavuga ari kijyana muri Aziya, ikagira ikibazo. Uburusiya nk'igihugu cyacuruzaga ibintu byinshi, baho babicuruza, bigatuma nabo ubukungu bwabo busubira hasi. Ubushinwa yego bwo bushobora kuzamura isoko ryabo bagakomeza gucuruzanya, ariko umutekano w'ibicuruzwa byabo, uburyo bwa logistique byabagora. Ko mu nyanja harimo ibibazo, biragoye no kuba bakora ubucuruzi. Kandi na Amerika yakomeza kubacanaho umuriro, ikabasubiza inyuma mu bukungu. Kubera iki? Baba babona ko babonye icyuho. Ubuhinde buhugiye mu ntambara, Uburusiya burimo buratakaza isoko ry'Abahinde, byakorera Umunyamerika ko yasenya Ubushinwa ku buryo bworoshye, bigatuma ubukungu bwa BRICS bwose bumanuka. Urabizi Brazil iri kure nubwo niba muri BRICS, ariko nteza ko Brazil nta musada yatanga cyane, kuko nk'ingengo y'imari ya Brazil iri hejuru gato ya trillion 2. Urumva ko iracyari inyuma, mu bihugu rwose bitaratera imbere.
ku buryo nawe yari ihagaze neza ku buryo yakirwanya. Tugiye gukora ikiganiro dushingiye ku biri muri Syria. Syria amaze iminsi mwumva hari umutwe usa nkaho waje guhirika Assad, perezida wari uyoboye Syria, guhera mu ntambara yo mu mwaka wa 2011 bajya kumuhirika bashaka kwavaho. Intambara imaze imyaka igera kuri 13 ariko idakaze nk'uko tubibona ubu. Tugiye kuganira byinshi kuri iyi ntambara. Wenda tugiye kubanza duhere ku bihugu bifite mu kuboko muri iyi ntambara kugira ngo tujye tuganira yamusobanukirwa byinshi kurushaho, ariko nibura tuzi ngo ikiganiro tugiye kuganiraho harimo igihugu iki n'iki n'iki kugira ngo mwumve n'inyungu za buri gihugu cyose kiri muri Syria. Tugiye kubanza duhere ku ruhande rwa Amerika. Ku ruhande rwa Amerika bari kumwe n'inshuti zabo Israel batajya batandukana, bari kumwe na Turkiya na Amerika ubwayo n'umuryango wa OTAN muri rusange. Ko mu mwaka wa 2011 iriya ntambara muzi ko abana b'Abarusiya basa nkaho babyibuka neza, cyangwa ko badafite amakuru ya turabanza tubanyuriremo. Iriya ntambara Amerika ijya gutera Assad ifite gahunda yo kumukuraho kugira ngo ishyireho ubundi buyobozi bindira mu matwara ya Amerika. Urabizi ko Amerika kitabona ku rwego rwayo ivuga ko nta demokarasi, yaje ivuga ko ije gukuraho ubuyobozi bw'igitugu, ije gusimbuza Assad uwo bumvaga bifuza. Wenda tutarageraho reka tugaruke ku rundi ruhande ruriho Uburusiya. Uruhande ruriho Uburusiya hariho ibihugu bikurikira: hariho Iran, Uburusiya, Liban. Ibyo bihugu byigaragaza ko birimo, ariko bura n'Ubushinwa buba biri hafi aho, uko wenda butigaragaza ariko Ubushinwa buba buhari. Wenda tutarajya kure, Turkiya nayo ndaza kubereka kuri impande ebyiri, ariko muragenda musobanukirwa byinshi. Duhereye ku nyungu za Turkiya. Turkiya hari umutwe warwanyaga Tayyip Erdogan, perezida wa Turkiya. Uyu perezida yahuye n'umutwe uramurwanya, yasubiza guhungira muri Syria. Guhungira muri Syria akajya yavamo, abandi bakajya muri ibihugu byo muri Baltics guhungirayo, ubwo kugira ngo Erdogan ntabashe gufata abantu bamurwanyaga. Ariko ikintu ashyira imbere cyane Erdogan ni ukugira ngo ariko ukuntu yabona biriya byihebe byamurwanyaga, kuko byamutezaga akaduruvayo bigatuma mu miyoborere ye hazamo ibibazo byinshi bitandukanye. Iki kintu kikabangamira Erdogan, ugasanga inshuro nyinshi Amerika uwo mutwe bifashisha kugira ngo iteshe umutwe Turkiya. Ariko Turkiya nayo ntago yarekeyeho, ikomeje gushyiramo agatege cyane. Ishyiramo agatege ihangana n'uwo mutwe, ariko nyine bibi by'ubusa kubera ko Syria yakomeje kubika izo nyeshyamba zarwanyaga Turkiya. Ugasanga nazo zibangamiye Turkiya ubwayo, ugasanga Erdogan nawe guhangana nazo, kandi agahangana zitari no mu gihugu, ugasanga ziri hanze y'igihugu, kandi guhangana nazo bikagorana. Amerika ikifashisha gutesha umutwe Erdogan, kuko na Erdogan we ntiyumvikana Amerika nubwo ari muri OTAN. Iki kintu rero cyaje kubangamira Erdogan, bituma nawe akagenda akora uko ashoboye kose akagenda agaba ibitero shuma, bituma nayo intambara ikomeza kubiyanga muri Syria nayo. Tugarutse kuri Iran nayo iharwanira amatwara yayo, ishaka ko ahanini ibirwanira Iraq cyane kuruta ko yarwanira Syria, ariko kugira ngo igere kuri Iraq neza no kuri Syria
kugira ngo igere kuri Iraq neza yifashisha ko nibura yabona amahoro bibanje guhera muri Syria. Kuko muri Syria niho hantu hambere bameze nk'aho barimo hagati na hagati muri ziriya ntambara, kuko ahantu hose bishoboka kandi babizi neza ko hari ahantu Israel naho ifite izindi mbaraga ubwazo. Ni nayo mpamvu hariya isenyuka rya Iraq na Syria ni imbaraga zirenze cyane Israel yahungukiye, ko ni ibihugu n'ubundi bitumvikanaga na Israel imyumvikane na Amerika. Bivuze ngo n'ubundi kutumvikana na Israel na Amerika bakisanga muri za ntambara n'ubundi murabizi ko Israel yiga ubutaka bw'abira bihugu kubera ko bigaprofita biri mu ntambara nayo kuri yo bwabaga bakisanga mu ntambara zitarangira. None iyo urebye hari ahantu ku ruhande rwa Israel ni ahantu heza cyane hayifasha kurinda umutekano wayo kure cyane y'ubutaka bwayo, kurinda ko intambara yagira iwabo mu gihugu, ikifashisha biriya bihugu birimo intambara Iraq na Syria. Ari Iraq na Syria rero nanone hakaba ubutasi bunanone bwa Syria butajya bucogora, ugasanga nanone kandi kubera ko murabizi ko Israel nayo ubwayo ntiyorohewe, kubera ko Iran nayo ifite gahunda yo kuzayisenya. Kuba Iran nabyitangarira ko umwanzuro wa mbere afite muri akarere k'uburasirazuba hariya baherereye ni Israel. Israel yabangamiwe by'Abarabu mu myaka myinshi ishize, n'ubu biracyayibangamira cyane cyane iyo ugeze nko muri ibi bihugu by'Abarabu cyane birakabije. Nanone ugasanga hari ahantu Iran nayo hashaka kwashinga amatwara yabo, ko ni igihugu kinini cyane kikoreshanya n'abaturage benshi. Urumva igihugu gifite miliyoni 90 z'abaturage ntabwo kigeranye na Israel. Israel ifite miliyoni ziri munsi y'10, miliyoni nke cyane ugereranyije. Yawe no ku butaka mu gihugu gifite ubuso buto cyane buri hejuru kilometero kare hejuru ya 22 gutyo kuzamuraho n'utundi duke. Igihugu gito cyane ugereranyije n'u Rwanda. U Rwanda ruranakiruta cyane, ariko none agahugu kihagazeho gashaka kubaka imbaraga zabo hariya kugira naho kayobore muri Middle East. Ariko nanone Iran nayo ikabishaka kuyobora, kuko ntabwo ugomba kubona nk'igihugu gitoho kuriya cyabafatana iriya Middle East yose, kandi n'ubundi cya gice kirimo Abarabu benshi. Baravuga ati ntabwo byashoboka. Bivuze ngo Iran wenda tuzabanyuriramo impamvu bahorana mu ntambara na Israel ubutitsa. Tuzabasobanura byinshi ko hari n'ikintu twabivuze, ariko ntekereza ko tutabisobanura neza ngo abantu babyumve. Babinyuze hejuru dutambuka turimo turasobanura mu kindi kiganiro, ariko nzabakorera ikiganiro kirambuye amakimbirane ya Iran na Israel ahantu aturuka. None tugarutse wenda nko muri Liban murabizi ko ari igihugu gishyigikiwe na Israel na Iran. Ni igihugu gifite systeme kigomba kuba kigendera munsi y'amategeko ya Iran, kuko n'ubundi systeme imeze nk'aharimo. Liban nayo hari ahantu hafite ingabo, nako Hezbollah ihafite ingabo nyinshi zihora zirwana kuri Syria kugira ngo Syria itazajya mu maboko ya Israel. Kuko kujya mu maboko ya Israel egari ko Liban nayo yabigenderamo. Hari ahantu bakora ubwabaga kubona Hezbollah na Iran bakora ubwabaga cyane kugira ngo ari amatwara muri Israel yo muri Syria, kugira ngo atazatwarwa na Israel. Ko ayitwawe na Israel bivuze ngo bari abantu bose bari mu kaga, yaba Iran yari mu kaga, yaba Palestina yari mu kaga, yaba Liban yari mu kaga. Ko ni ibihugu byose hari inshuti byose byunze ubumwe na Iran n'ibihugu by'Abarabu muri rusange. Bivuze ngo nanone Israel yakigarura ubundi butaka bunini cyane uzatuma noneho hagira ijambo rikomeye cyane, bigatuma na Iran yahasenyukira. Kuko murabizi ko Liban na Iran bikora ku mipaka ya Syria, na Israel nayo ikora ku mupaka wa Syria. Bivuze ngo hari ahantu Israel iramutse hafashe, ngo bya bihugu byose
byari bihanganye na Israel byose byakisanga nabyo bicishijwe bugufi, bigatuma za mbaraga zabo zitakaza ubushobozi. Wenda tugarutse ku Burusiya. Uburusiya buriya nabwo reka tubugarukeho, hari ituma Uburusiya haraburwana kandi ukumva ko butanahava. Uburusiya hari cyambere bafite military base yabo, ibintu bya gisirikare ugamije gukontorora hara mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo birinde ko Amerika izahafata, kuko hafata egare kuba yabangamira iki mu Burusiya, ikongera ikanabangamira na Turkiya. Buriya kwashyira reka mbanyuriyemo akantu gatoya ku bijyanye n'ingaruka bari abantu bagira Amerika yashinze ibirindiro. Buriya hari Turkiya muri izi OTAN, kandi muri OTAN naho irimo, ntabwo kirimo nk'igice ko ntabwo irimo yose, kuko ubwayo kwashyirwa ibirindiro bya Amerika ibiri mu mazi abiri. Kwa gushaka kwivana muri OTAN byatuma bayishyiraho igitutu, ugasanga itakaje ubwigenge bwayo, yaba mu buryo bw'ubucuruzi ikabangamirwa, uburyo bwo guhahirana n'abarabu bikagorana, kandi bashaka kungumba kugira nabo bagiye igihugu gikomeye. Urabizi ko Turkiya nayo iri mu gihugu strategique cyane, kimeze nk'Ubushinwa mu buryo bwo gucuruza, kuko ni igihugu cyegereye inyanja, cyegereye ibihugu byo mu Burayi, cyegereye ibihugu muri Afurika, biroroshye cyane mu mihahirane. Urumva ari ahantu yahabangama cyane Amerika kugira ngo ibangamire Turkiya, ibangamire Iran, kubona buri Iran nubwo ikora ku mazi ariko nanone yahashinze ibirindiro biragoye kugira ngo igire ijambo, kuko Iran yahiticisha make nanone bigatuma nayo ijya munsi y'ibirenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo na bwa Burusiya ntibwaboneka ukuntu butabara Iran. Kurumva abanyamerika baba babegereye, hari Israel ihari nacyo cyabaye nka base militaire y'abanyamerika, kongeraho Syria yabaye ya kabiri. Kuvuga ngo rero Iran rero nta handi hantu yaba ifite amaboko uretse kwitabaza imbaraga z'Ubushinwa, igihugu cyaba kiyegereye, kuko Uburusiya buri kure yayo. Byasaba ko Uburusiya bwajya buhahoza amato, kandi byasa nkaho byajya bigorana. Bashyira ubwato buhora bwiteguye kuzacakirana n'abanyamerika biragoye, kandi buri ubwato bukuraswa n'ibintu biba byoroshye kurusha bari ikibirindiro byaba biri ku butaka. Ibirindiro by'ubutaka hari uburyo bwinshi uhungisha ibintu, ariko mu mazi bisaba ko uhungisha ibintu ibikoresho bya gisirikare ukoresheje andi mato magenzi yayo. N'ahantu babangamirwa cyane, bigatuma na bwa Burusiya babutangatanga. Urumva bamugiye mu majyepfo yabo, niho hantu hari haragoranye gufata Turkiya no gufata Syria. Bisa nkaho bubangamiye Uburusiya ko uri mu majyepfo, kandi mu majyepfo n'ubundi ikintu kiba kigezweho hariya ni ukubutangatanga Uburusiya kuburasa bikoroha, kuko kurasa uri muri Syria Uburusiya nabyo ni ibintu byoroshye. Uburusiya ni igihugu kinini cyane, kilometero kare 17 n'imisago, miliyoni 17 n'imisago. Rero ugasanga urabizi ko n'Uburusiya nabwo butorohewe, yaba mu burasirazuba bwaho bari mu ntambara bari kumwe mu burasirazuba bwa Ukraine, hari intambara ibahuje n'Uburusiya ubwabo, hari intambara itoroshye. Bivuze ngo rero hari ahantu nanone yaba ari mu kaga. Wajya mu majyaruguru yaho naho mu nyanja abanyamerika baratangatanga. Urabizi ko abanyamerika bafite ibirindiro byinshi mu Burayi, cyane cyane mu Budage. Aho naho ni akandi kaga, uburengerazuba bw'Uburusiya baraba bafite. Kongera mu burasirazuba bw'Uburusiya nabo barahari, hafi ya Alaska. Aho hose abanyamerika baba batangatanze. Bivuze ngo rero gutakaza Syria nano ni ikindi gihombo gikomeye, byatuma none Amerika yisanzura cyane mu kubangamira Uburusiya nanone. Bari tuzajya dusobanura ibintu byinshi uko bwishwe bukeye bitewe n'amakuru agezweho, tukafata umwanya tukayasesengura. Ntanze kubaha ikiganiro kirekire, ariko tuzajya tubaha ikiganiro uko muzajya muri budukurikira, tuzajya twongera bitewe na message tugaragariza, bitewe n'uko mubona ibiganiro byacu tubagezaho.
abashimira ibihe byiza utarakora subscribe comment like share by'agaciro akoze cyane mu gihe byiza